Voin hi kumsang ni som ni lepan ni mei ni som thum thoran ni hania Rainbow Mizo Channel thirtu zong zong te chibai ule International Force ten Afghan ram hancho san nuwa khan Khovela analyst tele expert tam tak ten hanlo sailok to angin Afghanistan chu firfiak poltetana safe haven antana munhim tak ani donani tin hanlo sailok to a tuna hian Afghanistan ram chunga boruak thar ain mungmeka Mechate khwa khirna dan anti chuan nu loka UN Security Council chuan Afghanistan ramchunga hian International Force te lak chua ani khan Afghan ramchunga hian Taliban ten rorel na hanchal nuwa po firfiak poldang te tomruk na turle antana munhim te siam saklawa Islamic firfiak pol engchima zompui neilo turin hanlo titoa masevoin chomalampanga khan CNN News 18 in han report dan chuan Afghan ramchu firfiak pol chu sang te tan mun himle ralmuang takasiam anita Taliban ho te chuan Jaise Mohammed tele LET ho tenen inrem na thutlung siamin Afghanistan ramchunga hian heng firfiak pol ta hi thanem tham tak mai Taliban ho te hian an khoyani tin report annaya international community chuan an hlober le an du lober chu Taliban ta hian rorel na changma sela Afghan ramchunga hian firfiak poleng chima khoilo turle chungmi tanan chuan inzom na nailo turin vau khan na anlo petoa hengte hi antini chuan Afghanistan ramchunga hian international community ta chuan an sipaite antirlut le donani tin thucha anlo da to bok ane mase Taliban hote hian Afghan ramchunga hian kumkhat error chau rorel na anchan nuwa Islamic firfiak poltetana munhim takmai safe haven chu ansiam saktani tin han reporta UN Security Council chuan hepu na hi unconfirm thu anpung jar ngala UN hian an report dan chuan Afghanistan ramchunga firfiak polom te hi Lashkar-e-Taiba tele Jaise Mohammed JEM te ania Atlembera training camp som pakhat lai mai Afghanistan ramchunga hian siam sak ani thu anpung jar bok ani Afghanistan ramchunga hian heng firfiak pol panhi te hi him taka anom theina turin Taliban ho ta chuan Kunar province le Nangarhar province ate munma anpea hetianga Afghanistan Taliban ho ten rorel na anchan nuwa firfiak polte anram chunga anlo khoirangani ti muchua le finfia ani takawang hian UN Security Council chuan Taliban ho telaka hian crack na ankal puitur thu anpongjar ngala Afghanistan ramchunga Nangarhar province pumpuya hian Jaise Mohammed firfiak polte chuan operation engtiklai point han nei deuh ranga Taliban ho te hian LETI ma in hengmi te hi thopuina thuthlung an siam puinhem jok din soi ani boka Nangarhar province chunga hian Jaise Mohammed te hian training camp pariat ngot mai anlo nei man toa Lashkar-e-Taiba LET te hian Kunar le Nangarhar province chunga hian training camp pathum anlo nei man to bok ani UN Security Council noya monitoring team ta chuan report anpek danin tuntruma anthil muchua jinga hian kumsang ni somni le pakhat nikum October thla khan Lashkar-e-Taiba leader Malloy Asadullah le Taliban Interior Minister Nur Jalil ta chuan meeting hanlo nei to ni ti anpong jar boka Pakistan media ten report anpek dan chuan LET firfiak poltele JEM firfiak polte hi Pakistan ramchung mun franga antom bona tranga chuak thain Afghanistan ramchunga hian heng province panhia hian zalen takin anom ta engchen nge hetiang hian training naya hanlo om to ti hi hriat mai thai anilawa masena satakin heng firfiak pol panhi te hi anin tuai tharin training thatak mai anla heng jongjong hi Taliban sarkar rorel noya kalpui ania Afghan thenom ram panhi India le Pakistan baka Asia khomol pui pumpui chu din mundar thong taka anda meka Asia khomol puya ramrang te tan anhlom baka hian thanhi thathum lek po akal leni chuan khovel pumpui tan hian security thila himlo na lian tak mai an thlen thai to dona Afghan ramchunga training camp annai pathum te phai chu Afghanistan sarkar na chalmek tu Taliban hoten uluk taka anen kolna le sumle pai manga tranpuina thatak anpek na hnuaya training hi annai thina chuwangin khovel tana noksak le laum tham khopa anron din chua hun tur hi
hun rei nga angai to don lo ani tin han report bok ani hemi chungchang hi the Times of India in han report dan chuan Jaise Mohammed tale Lashkar-e Taiba firfiak pol ho ta hi hun rei tak chung Pakistan ram chunga Pakistan sarkar khriat puina in India poi khoi turin Pakistan sarkar chuan halo char khriam towa line of control ron pelin Jammu and Kashmir India tana poilian tak tak ron khoin India mi pui civilian poi soilo ta chuan nunna tam tak an chan pha to boka sipai tam takin nunna an chan pha to boka khang jongjonga khan mo phurna lian tak nai tu chu Pakistan sarkar hi ania heng Jaise Mohammed tale eliti firfiak pol ta hi Pakistan sarkar chuan abul liana mase Pakistan tana noksak tham khopa hanron din chuata ka wangle Pakistan ram chunga politics in thak danglamna lian tak mai om chome ka wangin heng firfiak pol ho ta hi Pakistan ram chunga tanga chuakin Afghanistan a hian Islamic firfiak pol ten rorel na anchan na mun Afghanistan hi anpan khom ta ne tin han reporta hetiang taka Afghanistan ram chunga thichil pol hlom tak tak tele firfiak pol ho ten bu han khor tak chiam awang hian ama jongjong ai khan India po din mun thalo zoka adin phata ne antia heng firfiak pol ho laka hian India po ahim lo hleni in an hriat thu an soibok CNN News 18 report an pek dan chuan UN Security Council in hetianga an puna wangle confirmation anti chua chungchanga hian Afghana rural mek tu Taliban ho ta chuan heng puna jongsong ta hi an hnol thu an pong ve thunga Afghan leilunga hian foreign fighter so ta chu tu ma khoi an nei lowa firfiak pol group engma enkol an nei lo thu le inrem na siam pui group engma an nei lo thu an pong jarbok mase hetianga thu chua an siam nu loka hian UN chuan confirmation dang ati chuak le ta Afghan ram chunga hian heng firfiak pol panni chau hi omlowin foreign atanga Afghanistan ram chunga firfiak pol group lut jongjong ta hi antam to hlea chungjinga chuan Eastern Turkestan Islamic Movement ETIM te Islamic Movement of Uzbekistan le Jamaat Ansarullah firfiak pol ta chuan training camp Afghanistan ram chunga hian an nei vek toni ti an pongri le bok ane Jagran English in han report dan chuan heng jongjong awang hian Afghanistan ram chung chu firfiak pol chi rang rang ta tan mun him le nuam tak mai khovela firfiak pol chi rang rang ta tan safe haven a atang ta international community te hian hei hi an chu chengal ani lo chuan hun rei lo te a khovel tan hian heng Islam firfiak pol chi rang rang te hi khovel tana lom taka anron chet hun tur hi hun rei hani to lawang ti in han report bok Eurasian chuan heng firfiak pol chi rang rang te hian Afghanistan ram chunga US sipai tele ramdang sipai rang rang te anam laya ral thum chi rang rang Afghan force te nena an pek jongjong te kha Taliban hoten an kuta an la let toa tin US le athurwal pui jongjong ten Afghanistan an chua san khan man mo taka chua san ani wangin ral thum thatak tak te chu ti cheloin Taliban ho te hi nut chiang tluk ania international level a po khatiang ral thum an kal san tak te kha ral thum changkang le technology sang tak tak manga siam te ania chung ral thum ta chu heng firfiak pol ho kuta hian halu tani chuan khovel himna hi nasale zualin ader thong ta ne antibok heti lai hian voin chun dar som pani vela khan Indian National News Agency the printin report an pek dan chuan China People Liberation Army ta chuan Indian Navy telaka article ti chuakin thu chu an siama Indian Ocean le ache vela India ram ven him na thoka operation naimek tu INS Vikrant chu China chuan uluk takin athli thayani ti an thriat tira China chuan Pacific region chunga hian China People Liberation Army ta chuan innu don alam hoin engma kalpui antum don lawa India in dolong hian China tuipui haron kan thina wangin voi khatpo headline hi haron cross lani chuan he in dolong hi kan ka pil don ani antia the print hian an report danin Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Indo-Pacific region hi atloa hun rei tak chung achama me ni samni parukatrang khan helai mun hi atlo towa jun nili thang hian helai mun ba ka hian ramthrang thrang te halatlo kwal don ani tin an reporta China chuan India hi anek mek zela India thurwal pui Solomon Islands ta chu wangi hian tloin China chuan Solomon Islands nen hian thodun na tu thung siam atuma China Foreign Minister Wang Yi hian hei hi bozui ngalin
Honiaranen inrem na tuthlung bilateral agreement hanti chu ansaina hei hian economic lama indom kanton na le ramin ven himpuiton na security thillam te po akai hnoitel don ani he agreement hi Seinfeld ani takawangin Solomon Islands le ache vela hian Indian Naval Force ta chu olsam tak le zalen takin ankal thei to don lowa mase Beijing le Honiara ten rampani tatana inrem na tuthlung hanjia hian Solomon Islands le ache vela hian China People Liberation Army ta chuan Operation nei turin an pom thu an siak lang telbok ani India media trend khat ta chuan hei hi India security tan himlo na lian tak thlen tu ani ta hei ba ka hian Indian Ocean che vela ram thrang ta chu China chuan thopui na tur le inrem na thuthlung zia pui turin an bekol meka China hian inrem na siam pui tura abiak ta jinga hian Samoa te Fiji te Kiribati te Tonga te Vanuatu te Papua New Guinea te ania he inrem na hi anwaya asign pui theini chuan Common Development Vision tin hengram thrang ta hi inrem na thuthlung hazia puyanga India tan chet ngai na om to don lawa tui pui lama kiltina tangin China chuan minhwal bet don ani tin India National News Agency thren khat ta chuan voin khan report an nei bok ane Khovela hian munral muang tak khi om to meulo niin hariat bera ramthen khata phai chuan tual chunga helpol intin ta chuan sarkar pai thak tumin civil war rap thak tak mai an chok chok meka Russia in Ukraine arun na po top zairel lawin zualam hapan chomek zela India National News Agency Z News in han report dan chuan Ukraine President Zelensky chuan an sipai ta tha ti chak tur le foi phur tur te engang din huna chiange an din ti te hreturin Kharkiv khopuile ache vela Russian sipai te le Ukraine sipai te anin kana satna mun ral matong frontline na nimin Sunday Khan hakalani ti an reporta President Zelensky hian asipai te Kharkiv region na frontline na atlo chungchang hi Ukraine Defense Ministry chuan thuchua siamin atlo nge yani ti hi annem ngetbok Kharkiv region na ral matonga Ukrainian President Volodymyr Zelensky avakal hian thucha asoya Kharkiv region na kansipai te din mun chu harsa tak ania soifia hlei thailo khopa harsat na lian tak chu anma chon meka Kharkiv region chunga hian Russian artillery chu thrang ta chuan building tam tak mai an kap chetoa infrastructure le building an ka chet jong te hi za som kovel atling tone atia President Zelensky hian asoi zeldan chuan Mariupol khopui Russian sipaitan anlak nuwa khan Severodonetsk khopui chu lak tumin beipui anthaka tuna hian Severodonetsk khopui hi dinmundar thong taka awm meka Kharkiv region na civil mi ten antor na hi arap thak tol hea mase chungjong ta chu Russian sipai ta hian engtiklai ma in kher na anei ngai lawa mipui ten na sataka antor hi Russian Federation hian poiti na anei lawani atibok Zinusian voin chuna report anpek jaldan chuan Severodonetsk khopui hi Mariupol khopui Russian sipai ten anlak nuwa khan khopui anlak le masaber ani mai thayani antia Russian border atangin Severodonetsk hi kilometer za somli le pathum vela hla ania mel somriat pakwa hla tina ani Znews chuan Severodonetsk hi Russian sipai ta hian anla thei ani chuan Ukraine industrial heartland tia ansoi thin Donbas region pumpui hi Russian sipai ten apumpuya uncontrol thaina turin munpoimo tak ani donani antibok Ukraine sipai ta hian anram ven himna tana uncontrol na hnuaya anda munpoimo tak mai chu Donetsk province chunga Seversky Donetsk river le Luhansk province chunga Lysychansk khopui ta hi ania hengmun ta hi Russian sipai ten anlak thaina turin Severodonetsk khopui hi munpoimo tak ania Russian sipai ta chuan Severodonetsk le ache vela hian mana satakin voin lama khan ansona wangin Severodonetsk khopui hi Russian sipai ta kuta hian atlu chemai thayani tin an reporta mase Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Karnivel kalta trangkhan Kharkiv region atangin Russian sipai ta chu Ukraine sipai ta hian annor le toa mun thren khata anop na hnuaya da chin lanai masela mun tam takatrangin nor chua ani toa Severodonetsk te Lysychansk te Popasna khuata hi ven him ngai kantum donani atia Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Kharkiv region na
indo na mun atlo nuwa hian social media rang kaltlangin thu cha asaya kanram veng him tu defender ta hi thisan chuak chungin tuna hian kanram chanin anding meka ni tinin anun na chu din mundar thong taka anda mase chung an baina zongjong ta chu Ukraine hi ram anga kantin chhuale na turata na an thei top choin an nun na hlan po an hnial lowa hengmi ta hi kachhuang tak zatani tin thu chua asiam bok India National News Agency Jagran English in han report dan chuan Ukraine President Zelensky hian Kharkiv region atlo hnu loka hian nizan lamatang khan puak thai thil chi rang mangin Ukraine khopui Kharkiv le achevel hi an beitran lea hetianga han beichan hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky hi aom thu an hriat vele bai nia an hriat thu an soiboka Kharkiv region missile le rocket manga an beito na zongjonga anasat bertrum ania Kharkiv khopui le ache vela thingtlang khuatele taun tachu nasatakin an boma Kharkiv khopui chunga building lian tak mai tachu bom chiat ania heng building an bom chiat zongjonga hian available khomin apartment zanni vel aom niin an soya heng hi civil miten an lu lai vek ania nizana Russian sipai ten bom manga an baina wang hian civilian liam tur le nunna chan tam tak anoma Kharkiv khopui chunga civil mitetana poimo tak mai infrastructure chu rang ta chu Russian sipai te hian an bom chenhem hlani in an soibok Jagran English hian an report dan chuan Kharkiv region chunga hian Ukraine sipai te chuan Russian sipai te norna na tak nuaya Andram veng him turin natakin annorlet ve boka counter offensive operation chu kalpui chunjam le ani to boka heiwang hian Russian sipai ten Kharkiv region a anop chin hi azim tiala Kharkiv region pumpui atanga chutin munthuma thena mun khatchau Russian sipai te hian anop bena hnuaya anda toni antibok Z News in an report dan chuan Russian sipai ten Donbas region focasa Kyiv le khopui dang rang te an kalsan hnuwa khan pro-Moscow separatist rebels hote anomna tia ansoitrin Luhansk le Donetsk province te Russian sipai ta chu insorbing na sahle ma sala heng region zongjong hi Russian sipai ta chuan tunthang hian uncontrol na hnuaya anla da thailowa nimin sandaya khan Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan French TV channel pakhat TF1 na thucha asoina Donetsk le Luhansk region chunga hian Russian sipai te din mun le Raman lak zel dan tur chu tuna hian soifia thai alani rilowa mase Russia chuan athil tumber chu heng province pani Donetsk le Luhansk province ta hi independent drama puan hatum donani atia hetianga Russian foreign minister Sergei Lavrov hian thucha asoi hnu loka hian Luhansk region chunga regional governor Serhiy Haidai chuan Luhansk le Donetsk region chunga hian ama separatist rebels hoten uncontrolled hnuaya anda chin le Ukraine sarkarin kanremti puina anga inremna kan siam chin bak chu Russian sipai te hian mason na an nei lowa indona lian tham tak athlen mek lai hian kandin mun tur hi chiang takin soi thei ani lowa mase Russian sipai te kuta hian engtika ma heng hun te hi pek kantum don lowa Ukraine sipai te ba ka hian territorial defender atana ron in pe te chu silai humtir ania heng mi te hi Ukraine mi chau ni lawin khovel ramsang atanga ronkal khom te ania ama tang to khan khovel ramsang atangin Ukraine minven him puitur hian an hun laya sipai thatak tak lo ni thrin ta chu Ukraine ramchunga hian an lo lut toa tuntruma hian Kharkiv region le Donetsk le Luhansk region te hi ven him ani thaina turin khovel ramsang atangin training pek le chuan ngai lo sipai thatak tak ta chu an ron lut me kani atia mase heng sipai te hi sipai tranglai ni lowin sipai pension to te annia atlang puin kumsam thuma tranga kumsam lin karvel niin asoibok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thaudonia